Kasoka jela ka ai menjo yang towa jong ka executive committee kasih termas council bayam de boy sa people party bantung yo ba Matthew Makado kumu MDC ba susi jong ka council executive member ke sisi ba puas clear o yaitu ba usembut tang ba kajela ba pusun song ba de committee tanat council ba pentip ba soka ka ai menjo ya kan ni kijing terwa kat kum bijing ong ba puas sian ka soka ngas penmi ya kijing benar hal kan ni. Hal kali ni nak yang berpuai ai kublai lu yang suka MDI ke bayam ke NPP ke ba ajing menju yang ni kijing terwa ke executive committee baru ong bakum kan ni ke kam om ju jekoi nama bun ki kep ya kum gini kijing terwa om ju da kam menjul habadon da koi pat ke soka hapo ke jela bat da koi pat hadis council wa ai kublai ke soka jela hal kan ni bat executive committee kan ap kijing pembena ke bangsa penmi. Ai no identification ngal miliakan bi ba pustol alor ka u nominate member di ka sponsor kata u ba ma tumor kodo electorally ni ba pustol no ba na kala dokumen kala priang kan ni ba sian ke sa peni kan identification te na kala dungi kum ka parti kala ka kabela mi san ni pen pa wa so so kan mo si kan kala bi ta kan identification ka ba si ju khamdon ba kas kar sarkar kapasan syara ka sokar jela da parti bat kapasan syara da parti bakan hampir ya kan imo piporok ko hilap ba barbo da kata tingin kemai ba proston mesti la ong ba ket sapen ino akan efisien mission ni bakan ong